Bon, j'aurais bismillah. Assalamu alaikum tout le monde. On est en direct de l'île de la Réunion. C'est un tonton Mlazahahe et un tonton Mzebourachia. Waka ujawano waje warongozi mbabilo bazila hale so afiratu rasu hadisi sinao. Donc maraba menji abona mdo continuer mwenjia no partage ili uandu wasifo waze atabaike video hii na mkontinue mpartage bazirongo waju kwa sababu leo gizo muhimu maraba menji. Assalamu alaikum tonton Mlazahahe, assalamu alaikum tonton Iburo. Alaikum assalam. Donc leo mtamani jeri hadisi mbavinda sina ni. Donc abonga tuda na hadisi sina tonton Mlazahahe ya rambia mbavi shatungisha para man leo. Tafadhali tonton. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد كويزي wakomor mlohondani warimwa emasiwa yomane no wakomor walobonze walo harimwa lesiwa latanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. Leo rika hujaban rije rijiliane homarangani ulio de ajali ya ndege ya vira uharimayensi ya hatu o mfumo rakanuo Mwenyezi Mungu jorehemu o wananyasi wa fariki uharimwa ya ajali hiyo. Mwenyezi Mungu ya jandiye ike wafuzi silamu ngwa jandiye ike wakatirlo nuo unu ngwao mbegoni insha Allah ta'ala. Leo rika hujabanu rije riunganye conférence de presse ya hemwa na nyasi grand notable Mbaye Sharif ikawo hao domjini mbena ngoma haukaya ngena wanapua ikawo wambiri dingoni sha sarmaka na tiduaza jao ebwenge embwana yinu yoya hatu sinaye hamanda boko hamwambiani embwana yinu ngiona wandu waiwani yao hazamba hamba ukaya mtume hamba ukaya embwana yao usilamu inu ngasiniyo hatarishinde au rife onsinimwiyo basi yabo yonde na muna batu rilone embwana ya daula ya haki inu karinahu iransi ebonge sikahwanza leo nije ni munganizize zuikao dozambira bavuni atuwa ya zamba za asumani woi mimi mniona oba gamina mahamengo minane na mili en 2022 gamina mahamengo minane na mili ajreyeli ya hamu imanan logonze banu daboko tiparswa mwadi tiparswa nzuani armwe jamaatu tabligh rirengwa ritilwa harimwa containeri ho ribunkulwa ndondo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
abalarirendeje balarundi hamsirini reswali balaramba Allahu Akbar. Wakati huo kiki demrulo harima ya interior kaza yabo ya Eidul Adha hija rijali rendere riswali ramba Allahu Akbar rijara aretewa ritolwa zenkabwa ritulwa zenguo rendeswa hawazi rende rifungwa pirizo hata mda mwezi wa kamili ni Asumani Oi ni Mufti Akbar wa hahe hizo bomba sharifu hundiha kujakawa wazeshela wazamba wengesi kaujani ni hoesherezi zezo basibo wokiki yari timbaze kufurizo zonti pia ya Jamaatu Tabligh ya Kanzuani yaja wakati huo emasiwa yo mara ranzuani ramwali rangazi jaina wandu waswali wakahanda wabubulwa warengwa wafungwa basi al-Mufti al-Akbar hajaha kaukazakiki umdai homjinikoni hali mwa majilisi hamba ukaya hakahunika mdai wa usahaba hamba ukaya emrujoka uvumbwa kiki na dwamba radhiyallahu anhu yewe uondo mdai Mufti al-Akbar Tahir bin Ahmed al-Jamalul Layli akahukazakiki osiku huo woyaritowaho misirini urendo fanya Jamaatu Tabligh yaja yarirenga yarifunga bora swale Eid osiku Mwenyezi Mungu yambalo riswali sha Mwenyezi Mungu hodari hambangena mulinde bamjombeshani covid habehe covid basi yemndu yarengwa handani yafa handani warimwe covid ngazija al-Mufti al-Akbar baishele kamjaka kwanza zambwa shawonde ya Mwenyezi Mungu akaanza monese akaanza litole yeye haukenge leo mdolendo kange boju leo kikienda yaruli ya bapale ya mzihaneze nguo hajosubuti ya himeandoka abakikikati sahaba oyi mtume wa numeni sha Mwenyezi Mungu hodari Mwenyezi Mungu saruma ya haku ewenge izo laka hanzari mwesheleze nilimwambie gamwambio wanu wadudu hawabasa wadamba ukaya mtume hamba ukaya udhkuru mahasina mautakum naam hamba udhkuru mahasina mautakum shaka jamba udhkuru mahasina mauta na diferencie mauta na mautakum kajamba ukaina mdujo hufa na mtwamba njema zaha shamba de mndu wahanu bada mtume hakauhutubia almu'minina almuslimina almu'minina waundawe akauwaru basi ena mndu mrenda nayi ena mndu mwenza ndako ena mndu dhalimu uotindasi uotinde mamauta ya wahatu hamba udhkuru mahasina mautakum na mvumbweze njema za howafu wahanu shande wao dema basi leo wajokawima wameizo na juwe ukaya emrenda nayi wotindasi wotinde mu'minina wotima muslimina shawa umadhalimina wa umafujari na ninaanzao ya hadithi yinu
mdo yambando tena bayabo mtwamba udhkuru mahasina mautakum shamtume tena yabo hamba ya hadithi ngiyo na ipandesha saya isho wa komoruo kwa dosha shivumbua no mtume hamba na zambwa hamba udhkurul fajira bima fihi kay yuhadhiru an-nasa anhu emarenda nai na mdo wavumbua ili wandu wadofahamu wandu wao wadofahamu emarenda nai udhkurul fajira bima fihi kay yuhadhiru an-nasa an ili wandu wadodo basi katuomba leo rihunde mufti hamande mufti ya abiraola baye mdenda nai baishe juzi risha sumana baola mbabaha naam mbabaha ho au kaedo wandu washamasha mdenda na yamandawe au wonde ya usoma horenda zanai kwamba mufti ulo abasa Abubakari wadande mhuwaho naam mundu ya stahiki ye familia hao ndondo sha mwanzo izozo ntipi ya muone kwamba ukayonde familia hao naam ndo wandu basi nyinyi gari jovumbu wazembi mzifanyao rangani na mora mfu Muhammad Hussein ngenda huwi Jamalul Laili angenda akiki aina kiki ekiki ngenda hu hafu hokana mo au kaleo leo wawondo andurajo kaulazimu leo riwaone au riweshia haurenda nayi riwawono haurenda nayi abasayinu balatika hungia mbaye Sharif mwanama abasayinu ngamjio harma ya mbao dialogue ambesho message ya he mwanama mwanzani wangu Shaaban mdwa ukana baraka miuhanza haku hujirwa na banu leo yetaabu ya ajili ya sumani daboko leo harenge kiburi havaya harenge kiburi havishia harenge kiburi havamba harenge kiburi hare ya kemba lewali ngwanzo wafanye dialogue basinga mwambioni yabo ngujuwe le prolongation au kaba na nkodwado ni ngwanzo ndo harimwe 5e mandat dio yeye ndo niyo ya yanzao 2024 na mwaze hafanye puchu havotewa arudaja hebi abangutsa 5e mandat bana basa basinga mwambio bumwanama fundisha abani ikao miuhanza engo fikire mahamengo minane na miili nlo manga wambukaya na mroheho mje enga mjoje mimduko tina udwani nje msiri ni swali kati tinjai ho wonweza ni hunda lewe misihiri irengwa ya hutubai itolwa misirini na sumani yabo rifanya ze asizi yode hutubai roho misiri na basa rifanya ze asizi rifanya referendum wandu wakafanya ze asizi zongo onda hubibo Shaabani hata leo wajuha wavasha na boda wende harimwa dialogue nambiye isaga fungenda hu mduoti kaulazi mudayoni ni uone yake yenawe isaga fungenda hu ya dalam sangenda hu bibo Shaabani ela rifungenda hu yabundo ijo kaulazi muranziwe mndu azama ndami ufikiri ela rifunga ridwao hadiyo uo hadungu ya daula haki ngwendo zendio za
Ye mwangoni mo wanazijana wako moruongwana au kaharende nai hata hasamaha hajua kaharende nai ja esa gafungenda bushaban yabda lamsangenda hu aina kiki aina Muhammad Daudu kiki angenda bikiki Jafari wa Matsaidi angenda uwanwika waundo wandurajo kawalinda leo harimadi ya logobo Shabani wateze mbwabwi rambele wangu atao dakone chui ojwa chui ishwendu shafuba Shabani mwanzani wangu mwanama ni mwanzao ni ustahio basi ngamu chazo ajali amwambio ukaya yejo ya hizo prolongation amwambio bahanu ya dialogue ya miyejo kahuja homu season ihwe wojo ambati hwambia basi ngamjo urejei yetemu ya mze bazi sili Mungu na mrehemu hauka yetemu yeye yakahwanza yambwa uharimaze assise vérité et réconciliation. Izo ndizo mzee bazi silimu nguna mrehemu yakahwanza uwakomoru wa kensi wa Zambe uwo Muhammad Twahiri uwo ulowena leo mwambari coordinateur uwo nguzi jua uka tika ukansi mina ayo harimwe marengo ya hatu da mina aye akahisha zo mzee bazi yakahwamba hamba vérité et réconciliation sha hiyo ikani nyimnishili yao mwamba iyo sujet nraji nde kama baga mwanzao njeni kensi ni mhadisi zen inamna mzee bazi yakahwanza ulinda harma vérité et conciliation ifanyiwa amjo mwambiani sha msuza mbabonto kahwanza nzibire bana haufubi ni mwambie basi hiyo ndiyo maudu Shabani mjoka uparo ngamjoja mwamba ukaba na basenu ranzinde jumwe jao yoshao basi maharana asuma najo kauswalia eshijo ehutubejo kahonde dialogue awabasaye ile ndine ya dwambo handani awe asiza bangejo ngejo kande hutube handani dialogue nde hutuba bili ana na mfugeri swali babo ehutuba he juma ikiri basi amambo ukaya yejo ya hizo prolongation ya azali ijo huja amhambio bana gojo amatizamba vérité et réconciliation gujenda aloka bala karija karajo kazi la mzee bazi hazanga woto ahiriwo muzijuo no mzi wa miya mzikaza majindio basi ngejo huja yone joka huja basi to Shabani mwanama kairi utawe haukaya usiku ngabo mndu mwenza akili yakabahan wende mndu henda muzisa mndu muyiwa yimndu hindini mndu dhalimu wa yimndu hindini mndu tihindu wa yimndu hindi henda muzisa mbaba wala bahemba baoda mwamba ukaya mwamba ukaindi hamba aukaye mramuzisa kiarabu hamba man sharrun nas bahemba baoda hamba sharrun nas man ba'a akhiratahu bidunyahu mndu dhalimu wape utihiru ujola hasarahu no duniani na hasara akhira wale wa masharu nasi nde mruikao hahuze akhira ya hahe he dunia ya hahe nde mrulo kunu duniani shayeye eshamghafilisha dunia baheo la mrutena musamba ukashanga bo muhilivu muo ba muhilivu muo da mwe man asharru minhu yeye muhilivu muo da mwe kurambia ewapeu shahuru di uramba ukangabo mjuma uamba
asharru minhu man baa akhiratahu bidunya ghairi. Hamba imhilivu mauo na mvumba abantu wapeu dhalimu fajir demdu yahuzaye akhira yahe ha dunia ya mrumrajina danyile omwende la wazali mbiyo yendo harima ye senkiemo manda nyinyi mtuka nyingani hajura hana dhalimu ebwenge mwanzani wangu Shaabani tikauhesheleziza za hadithi za mtume uesheleye uone urenge tarehe yike msomo bale mdu ajoka ulazimu leo ukewena yo harmedi ya dogu hiyo yaonese fahari weze asisi za akiri za jana marundo harimwansi yendo sagafu kutumona yendo Abdalla Musa kutumona yendo Jafari wa Hamada Saidi kutuwaona uwandu wao yendo El Arifu le mdulo na mo harmu shawandu jina wao wafu hokana mo uwandu wao wafu hokana mo. Basi izo nzo habari na kawanza niwambie yonde message ya kiunaanya au kama mwana nyuho au kama mkomor ni mwana nyuho komor ni mwana nyuho au kawe mndu wa 5 salawat hamanda bondo mndu wa 5 salawat ibwengeye lazima ni unasuyehi au ka adinu nasuyeha tawa utijahamba ukaya na mje angari jonda hu Ustad Ahmed Abdallah Sambi ekaja kahunu ya viraja hiyo asmani hamfanya amrenge wala harende izo neza to joni hunda bo shamba nengetija wonona swali na rengwa nafungwa bojobo leo namba ukaya asmani yedwalimu na lawe baze nongwazi fanyo harmensi hatu wotu usilamu wahondo wandu watsonga ye covid inu ya Mwenyezi Mungu ya kahuibeha inundo baya ne kiburi ilono wandu wa makisali wala mwanzo 3e manda baheye asumani mwanzo 5e manda lazima wandu wado bana zombo nane mana kaurenga makisali ya jenaye hiho ngamonao banunga bandu wanidi ensiat wanido indi wanido shongano tsovu na wizina ndabo ebo baunga wandu wakomoru ezitwa zao za Muhammad Kisali haja wala wandu wadona syndicat des dictateurs wahisangwa julao c'est l'unité africaine ikao eparena emfaransa deulo boju yenawo yawamba ukana mzidi shanga monawe ezahunda emfaransa na Afrika gamonawo banu yawaswidi emfaransa aisahato olwa harmazen sezinje za Afrika kakatina nongo ihoto piaje uizi izo asumani alo nizo yafanyao wandu anuanja mbahu mazema Kisali ze asumani wao ze watara emajindu wao waswani mbahu mahenda au kazensi zao ngazi bujeo na yiho Mwenyezi Mungu ezajiri Mali ezajiri Guinea ezajiri Centrafrique zaja Burkina Faso zilo Niger ngazi jouja yiho Komori yiho Mwenyezi Mungu wa izo timvu za wandu wao shangazi jo huja rasumani kwanza rakujanza wana military wao bo usifai jihad wao tindo waje ushinda Mwenyezi Mungu yafanyazo wajo kwanza sha abanga mrongozo wa Komor na mrejei wa Mwenyezi Mungu na mrejei ibada sha Mwenyezi Mungu abasa yinu nga mrongozo wananyasi riwani yawe daula ya haki
mono mimi haino siku nikawa ujabano ni urengo mharumangu tivashale tika urenga umharuma wahe daula ya haki ni tehon singon tika umwambia nukainu express anu makusudi mwambie nukaya bano abasa si daula ya haki rizidi mvu au kwa wanafiki wansipia risari rigauka wende upande ono wangu wakaulitamabisha au kamtume salawatullahi wa salamu alayhi akahutubia maislamu hamba bwana mama islam ayuha almu'minun hamba hindini akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan yujadilu bil Qur'an. Mtume kajamba uka ngurema Catholic, kajamba ngurema Protestant, kajamba ngurema Yahudi, shawandu yamba ngwaronda wabi hambanga mroema munafiki. Ema munafiki waundo wanduni warele yao harmo umma wahangu alimul lisan wenza elimu muhanaju hao izofundi ali haji mfano wanongo emru ya subuti amba ukaya arefundi wahe asumani demnashioni wa asumani azali fundali haji demnashioni wahe ola msalimani ola Sedi Haruna alando wanazioni wa hasumani wandu wawoze ndimeza weka urongo wa yujadilu bil Qur'an wa utendeza aya za Qur'an wandu mtume ambauka na mware chaka jabana ukana mlema Katoliki ngeri jo ukaya ye dialogue ngai handisa ha Qur'an naam ebodlona andu mamunafikina wa mtume ambauka na mware basi na mleo mamunafikina basi daula ya haki ni diaspora ngamwambioni banu rihisa inasru no ushinzi zisa zinunku au kaya uwezie madhalimu Mwenyezi Mungu haisaha hawazingiiza hawataendusha mbao ruba dukaya zeroho zao ngazitapalao ebenge kabati fitina kabati unafikiwa utojofanyiwa ngali mwambia on ni diaspora ni wandu wa daula ya haki mlo Ulaya uka si wala rinyo nano wasaya karjelewa okaleo vahime wandu wambe ukaya militaire mze militaire ya wanaye bwana ila hata dona mahamirao ndora ta mahawane bahime wandu wambe ukaya abo yemndutsindaye shandasi namrambiye emana leo mambuka wandu ndani shamsije leo mrenge uka Marseille au mrenge uka daula haki ila ya hanini wa Marseille nyinga mlala wa Marseille shei daula ya haki umarungwa mripara mpara wole mengu kamil mpara walo diaspora ilo dans le monde entier ebenge yone mana ramnikane uka Marseille nde capitale ya isi washat sana ebenge ngari mndindaoni Mohamed Said urambie emana leo wamba ukaya emndundawe shati military indi ikale ungani namba biza mivurano zandani izozo kazi dawa ba mndumshena mndume wote ovurana fakaifa shale oti jeu hini urambia ukaya ndawe aha hindi lewo ilo ndawe shaito militaire basi ekaleo kamjaji hundia galimwambia nini wa Marseille na mjisuluhishe kamjaji suluhisha si diaspora bilo yabo ngarjumwe bani pia kabati mdujo vumba Marseille kabati mdujo bila Marseille kwenye ngamjo mkeo hoego bonisha Marseille nane capital yo ngarjo hito ekezi ndabwa ngamba ukanyende capital ya NC wala sana ngarjo hito wai ngarjo to we capital yo wato yansi hondasi ngarjo hito wa shanga msulu
wa in ta'ifatani minal muslimina iqtatalu fasbihu bainahuma, sisi zoranzao ngaranzao msuluhu mkaindijima hamanena mna rambi walikale shamsije ndori mliba ali wakati ngo wa unafiki ikeleo kama nzao mtsorenga unafiki mdinikeo ukarirengeleo rengo unafikiri funya ngode no chumaramba ukaya innal munafiqina fi darkil asfal minan nar ono bano mamunafikina wa hansi ujorambe kwa Saidi waka secrétaire général wa militaire ndama amiral iyabo militaire le wajo dofanya ngo batinawe ingwazo inawe ni waze emabwembwe ni malaba wajoka ukiriwa hada batsinasi tinasi sikajaza lo mabwembwe kajaza lo malaba ukale ujo unande ukamiliterato akafanya ndongo mbi shawewe kuja kabo hariwe secrétaire général wa Damie amlino unjibu bumatsai mutoko clear kubame temperature ya buko tujenda hule ili mtonto ajorenge baike ebenge baba saunde message ebenge leo ngamtimizi ambale niwambe ukaya mwana mashabani Mwenyezi Mungu najalie unsimulie namjo amjojibiwa ngamombo Mwenyezi Mungu ya Allah Mwenyezi Mungu najalie shabania yani timbulie ukaya yako morija daula haki par le biais ya dialogue ya hao sha amaboka mbese ninde ujotimulia kubalesa yoti jomana bamimeka hunsimulia ninga mjokubali tena Mungu Mwenyezi Mungu nitimulia izo nizo na jomba leo umwamba mfanyo dialogue uje unsimulie bona atuhuja maudu shinda ustahamili isanjo kahutsimbulia nahambe uka akujona sagafu neze asizi ekujona Abdalla Musa akikingenda hubi esa yoti jodo sinya uso wamba ukai mwana mandrongoza nayo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah mashallah marhaban tonton watukufu kaonde mrudunga waba haino lirainu ngasi wandu Mungu minani na watano ngarujenda na shila mjomba hatu mtoto mzee Burashia mtirenti ho partager live parce que cela alimwatu choisir wa hatu donc baada msafara kao mtoto haufanya Dar es Salaam la Réunion Dar es Salaam la Réunion Komori ngarujenda na humishila babu ya rambia babu zirungu kaonde aziona iho sisi raharatu enda daminato tumla zahiri jue kerende aweke lizeriba kiba tafadhali kesi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Kwezi waheshimiwa wa Komor Kamil roa nshio ndani ezejani buzonti roa nshio bonze rawashera waume rawana haswa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Si wa Mwenyezi Mungu amande zonaza mbabanu rilaha Mwenyezi Mungu ne hondo jore jani munasaba wahuja banu rijari hadisi mbabi sinanyi hakamaida mandi zodi ngo hadisi mzee hatende ambaizo yakawona zonsi baishwaye hakanafsi umwingi mimi yahandani ngamjadidisho hizo yatende hamba nande zentosa za mswiba wa Algeria au niveau national hemasiwa ya hatu hoa loho moni hoa loho ndani saze nsinku na zensindaji zilona nwenji wejiriwa ni msibajaula wotso hondana na muhima badense ya hatu wa msiba ngefa tuze sondolondo watano baishwanga rivura nao nge lazima umsiba mziro wa Algeria lazima umsiba unu riu partage sonti shamsiba unu zaidi emana uritambishondo ndondo
haina shahaje shonga shiroha haina shahaje shashi joka uroha haina sharo haishoshi kashija abondu wala wawano kwa jajuka kwa lawa kawo sikuja shayheli ze tartibu za homla walawa rionukaya zendongozi sio hansa za ma homla wao si haki namshemezizo nambe si haki homla wao wananyasi 14 nande 10 waidi mapassage no waidi mapilote zendongozi pihwa hakuzi sohansa zama nabo ekawo sikundu wo uja kijajo katinduo ngarizido douleur rahaneze doulorizo radio kanizo ingewa tsofa bari samonti avion waipashia ngambao kejaka opérationnel evanunti rambao kangionti enongoja hizo evano mashirikano yokana mavamana yoshinda ya tunde ya juyokaya legarlinu la upashiliha legarlinti la upashiliha ya avionu ya upashiliha ya avionu ya upashiliha mswiba wa monzi mswiba wa vili do wakati ya crashini ya jiri ya kungari jijuao wanazisiwa wahatu ya kaujiri ya ajiria ya baina homji wa shindini na shesiwasha mwali neretari ya vitiwa nisi peplo kumoyen woso ni mwanadamu haswa doandu warenga emasiwa ya hatu anotajwa lonayo wamboma dhwamana wa hayo shao dhwamana kutsubira heheli aladhimu esa vabiri kiswa nzilo halisi sa enge wakati ya vyoinu ya si habarini vabiri shwabaha reka ya meli reka ya avion au benge ngalawa shabacho vira shabaha ya wandu wa ushinda wadiriko wanu watolonenzi emabinda mbese jojo hamkini hayonehe haubalu ya hao wajojo uvuka zenongizo kazi yafanshiha na wezo amana hiyo ya hedaula komor ezo amana hiyo ngereje hiyo yezo amana ya zingara yensi ya ngoyende mbaba hensi ngarimdi hao edaraki iyo aswa do wakati zenongozi nzajiri esa ngwaji jaili akamjini wani mwananya ya kauja harume maswa ya komor nande president Senegal makasali baada hapo mwanadamu hakana msafara yakahanza aje ye Colonel Azali hapania halekeza yensi ya izingara mhodeni yeno wahe wa izingara walinde mwanadamu she mwanadamu hakubadukaya hata walie Senegal ho wanadamu pia rowa mwanzao rowa mwengao rawa tutu kabati ndishilo Senegal shitoho toni mwebera mwehahe esa yende chef de l'etat abo chef de l'etat wonde mbaba waheda ula ya Senegal baada babu hawana uharumenti ya Senegali wende waundu ushinzi ushinzi wa football haunukaya iyo ndio toni mwebera mwehahe haina mshinzi ujobu wa harumenti ya Senegal haina fason ijo hunkinishia shayo mjotoni mwedera mwaha habeshea mwananya Colonel Azali ntina ujwa huja ba ekipu ya Senegali ihundu pouvari ya humpira wa mndu wakaure abonti na ujwa udisa lazima salie ya wasekurize ya wajibize ya waonese ukaya ngonkodeni iyo ndekivamani shaharo hahuja amjoka harono nayi hakuma kasani haonuke nti hatu ndio dhaifu ndono na nduro hahuja hunjia hahe kumoro ekrashile jiri na wandu were mama sambi walangu azinao walangu ahezao walangu ajusono vuriza bama kasali hanji ya kumoro yabo haina namna pia kao dhamana yaone saibaina he no wana he wa mpira mndu ya kushinzi wa hao kweli
na tena haronondo atso hinu o haruma emasiwa ya hatu sakabidi wazazajiri ya jari hunda haruma idumbiyo haswa nde mwana nyaka humjinia kiha mundu hasa asaze mfuza hitwa wandungwa mhola maji hezajiri habo koloneli yakaudinde mwananya homlinda vajabajiri ajali harumwensi ya hizi ngara ilo ya hatu shande kinyume makasali amjokaya hawonondo waso hindu nondolo esabarengwa maba ikaziwa ya viyo kake jawa ikaziwa kake ajalike jabira makasali yarengwa rangu hamagoma hajau halele mama hazaduni amandizo haji Muhammad Isa za mabanu abudhu amana ulitoha abwensi udhu amana ulitoha ewe irazida yakaurenga real mengo mine alive taxi yende be moroni yende ashemezize rijwa orazide maishalo nawe sanga mjao mndwa opposition heli ya kontretewa ne heli ya koshishiha ne helaliyo erazida wakana manendi au razida hakana ndongo indi razida tu ashemeza jabo si razisha ashemeza sonzi sha rama waziri rama gouverneur rama directeur général yeo kwa hikma wamwambia ula chef de l'etat zingarensi kondeni ambayo ya hahe wamwesheleza ukaba ngare ndotro vanu haina hali ti haki yende hata ye gouverneur mumali uchunjwa ngurendoje ya shubuti yado hamba ukaraza ngozi minjazi jua rana mfani hamara njazi jua raha njazi jua mpaka shughuli ya makasalisa shara njazi jua c'est honteux ngeri patwa ibahi wadolele menso abili wesa vango ndo warenge avyo c'est trop tard yo médecin après la mort senge wakati ula warachukana bato de sauvetage mshemezi za Mayotte dans 2 heures de temps 3 heures ijo javala mshemezi za la Réunion dans 2 heures de temps 3 heures de temps ijo javala uwanwa waje wamkinihe waparihanihe na mo au waparihanihe wafu shawe sa ukatina lawama etiketina lawama edawula ketina lawama kabati mrujori la umu ya rone onratso hinu shiza jirizinu ti haki na vanu unumshili ufanyi wao na jodole sheleza vanu itia zali wa ekatsumi nga azali barzamba ndondondo haina zaji nai roso jodo zamba ni madhamana mwakaya manzo mje ni madhamana mwaka haina afanya poto rotsi ngojo lambe halo le poto linu wilo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi lifanishiho hamwezi ya hahe lazima zambe nezo mbe sharif mwana mazamba juzi weishelezaze kweliza madhamana yabira izo washida wafanya nizo watu ufanya yarala wakati kao mbaye hakane hake sabala hakauli rongole ya sons mbe sharif bahe wakati ula wafanya crash he emenia crash hiyo irangamizi za yensi irangamizi za avenir ya hensi rawana Adamu rawana watiti rawana aduhazi ramali wakati ule nsiri kirahane liko uriki emeli avyoleja yansa wenu awe hongazija hondi hoyaiya kabajabu hata tibu shaja matindo jamariti ndo bihaparwa ya bale avion ya dirikio wanadamu wao jamararige mabazo abaze mashishio bamfaransa hambando atsengelea abo ando atike karibuna abo bamfaransa ngujo sisa ngujo heza ngujo c'est de glace siri zambao zinule lo richoza mbensu iyo na mngwaje ile wandu walonezi azaji lelo wawashash watuka harmwezi ya sambi shawenji wawatoka harmwezi ya sambi rama notable rama waziri rama directeur général rama jawu watoka harmwezi ya sambi waja utanangwa uharumenu ya azali abola lima ngoja zinu zifanyishihe enge hakika ngashemezi zao umsiba warijiria umsiba waraswili umsiba wari honda nando wanukumena wane wangamilia uharume krashinu ngaranyi so msiba unu sanrulola rinyo hayi nena mruwanyi so msiba unu soba vankastujweka wana wakabanu ijo mkinisha maudu vaje
vaje president de la republique ujoka na iman ngazamba wangu katsujwe ka emdu ajoka bo hali yabo katsujwe ka mwanadamu vajoja mufti bo hali yabo yajoka na iman katsujwa ateje hezedo amanazala adimtipi ingekarshe mezao kaya zendongozi inu ni serikali ya Komoro mazingara yensilelo rekanga nzao rekaka tsuhanza kamjazingara zezo manazahana karjambe sheliani marhaba kamjasi hazezo manazahanu wafati uumba kaujajoka kufanyishiha shanganyi na dhambi ku oharmwe krashinu na karjam samihini na ngazjobaki arjodozunda haina wakati enge abozento saza msibazinu rikawzibeshea haina mwanadamu mkomori ulova hangu waloze nsanansa hezen tsinzidu waloze nsanansa hezen tsinjeo nezenyikudu ngari wanyiso msiba unu sinao abo baada bora wanyiso msiba unu mimi bidhati hamwe ya hiyo tifiwa umsiba unu tena ngari waswilishao umji wa Sadani ya washili ya hema na yondi habo hali yabo ya jumkini hekema na uoko wa mwalimu maudu ya fayensi hawo shao ya fayensi ya undi habo ya ngamia bamajano wangamia yako si wando lola reunion si wando heda ula haki ya la reunion mimi mzee Ibrahima na zuki wangu mzee Muhammad Isa ngari tekelezao umono watanga uo bosoni mumji wa Sadani yani sebadima sinao kaya umshiba uo wa hatusonzi awe fasulu ya he crash ngamkazo yao baada hapo agabili ya hangu ndukaya mwana Fatima ambakaya journalist wa hatu ambakati la vanu tende Dar es Salaam hawenda na tunde wa wade wa hangu sila Dar es Salaam sijala reunion kabajabira wakati tendore je na tunde emwade wa hangu wafati unjiria unziani wakati ulati unganya tendo harumwe masiwa mzali haniho hakwenda uharuma o wafati washimeji wangu mwanama mwanzani wangu tenshizinji besho wakati ukamshashi rizonaye shi Dar es Salaam rizonaye shi Komoro tenshindongo zinji haku ama mabomba bititi rizonaye shi Dar es Salaam rizonaye shi Dar es Salaam mswiba nziro tena mswiba mziro mjumwe miswiba yasemba wakati titi na yeshi Dar es Salaam ye Komori yanga milia Dar es Salaam hemba mamala titi ya hemba bije loko reshendu shonze mjishuzi wao nande mnambuzi nande mnambe nande mnarove hata ije emba eulo namba ali yahuza eulo namba nongo yahuza ijeje mangalo na rekama ore rekala rinyore ka Faransa umnikumsana erialio pia ngetsingo hangamila Dar es Salaam erialio pia ngetsingo hangamilia Dar es Salaam baleize president Dar es Salaam azambe chila rwamba hadea wala hambaze kweli esawu wanadamu walo Dar es Salaam wala harumale emasiwa ya hatu hapenda wasahe unono wonono wochobuha na wema na uchobuha tukaka bati utwabibu Dar es Salaam tukaka bati l'hôpital Dar es Salaam shaheze maya zaki hatu mwadele lajuro hakomori abalezeri yazima jana mailiza zeria zihijana zihisizao rangu aeroport hatolo hoteli hemba ndo hobolala hato restora hemba ndo hula ezijana ajandise l'hôpital zahari akola bima kabachushindo buhaunono yabo kabachubu haunono yabo lazima reje imade lazima yafe lazima heze ngo zonti pia abo le dhambilo esanga mjokaya ilake jajawe Dar es Salaam sheila ndisa Julius Nyerere zembwana zahahe zondizo baziendo zanza hamandizo mzee mwadi sazamba banu baada ya ndisa Julius Nyerere ende hata iwasuli Magufuli ola raoneja na za yado rohorwa noralwa no tabusiwa nonjizwa nkanga hamabala kajafa izo zonti pia uwezo na maarifa mema na zitendwa zema na jabdemana washinda waelekeza Dar es Salaam hao tiono l'hôpital Aga Khan lelo
haruma mafumvu jana sisi wajeninga libya umengo mfukare na matano yonde clinique privé kuya hiyo vahema na mda salama ngulibiwe ulomwade ngulibiwe 25 yabo rongo unuhususuya wahensi ya hao ya hemjeni nembabo hateje honde heze ngozo ntipi abwe daraja hiyo emanarenda tara waswili yabo sindongozi inji ndawensi ya hao wailekeza ndawensi ya hao wairengeza wala wajoju wa udorenga wetimbangama wesisa weha nohezo binguni wefikiza shawa unukangu alekezo ensi ya hao sisi tasi kabati mduro swafu komori hata ekangene omjusa ya churu henda Dar es Salaam na abo tukakatina madoktor komori sha baada ya madoktor wa ojibu walo yabo engwa ruma wesho rumangi shonda eza pare ingizonda malala ungaonda hateje honde zangozo ntipi yabo hizo yezo amana hiyo yoenda presidenta ijese ministre wa honono ise directeur wa honono ise ije wandwa lonezi ho harumwe masiwa hateje honde izonda izoraka hanzo arifanyiwa ramba ukange la limori fanye bila ya ho wakati raunde independence teje honde quarantaine sa wakati ulaka quarantaine ya ja sabotewa ya ja ya menyewa ya kauzidu saboteha wa almarhum Ali Baselim ya la wa dunia sasa ngwaje iliaza liye mwema ese kama ndabo ese discours yaifanya uharuma referendum ya yadi yaifanya uharuma ze asizi iyo ndio yacho ifanya juzi mshelo ajana uharuma dialogue abokatu hada wanu kanga bajoka uja miracle haunga bajoka uja changement tokayo ntipia tsondo kabo yengeneze projet za hahe nizo afikiriyo nizo anzao uharuma ye prolongation ya gouvernement hahe shaka jamano onwajo mkazanga buhari bana ukai abizo yarambia nizo zaja za fanshi hatinda yengi hizo haina mwanadamu yendo harme dialogue ila atijiwaze ukaya yawe mru aheda ula hakila udhali mwanadamu wapewe mrujwa mba hizo ondala munafiki mzemo hadisa zambabana raya la Faransa ya debarque Comore Raulo Komori ya kauranse partia bamwendo harume dialogue bala yamru wahele jamvi na jazi ze ukaya yamru wahele jamvi hauna rambiwa ya resource ya utsongeza wanadamu wajoka urambia ukaya imana wakahendo harume dialogue ndongo fulani wakati kao Colonel Azali habebwa ni walobonze habebwa ni magoma na hamandaye habebwa ataije wasiluka delibere wananyasi wananyuhona minhu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi walo shibani uondwa wakebonze enge mndu hakahanza rijera mbe mkana hakinga lindosho mjoka bujanisho hajofungua wanadamu wala nge dialogue yambangandisi wao hajofungua wanadamu wala nge yamba dialogue wabangara ngarifanyoja ngasoja bahia mbangabura haraho ndo harme dialogue hiyo Abdullah Hassan utinamba dhambi toka yonti pia bahido mbali ngabwendo mbio yende afanywa grass ebano Abdallah ndeje ajo ndo fanywa grass Abdallah Songo Abdallah Hibi Abdallah hawa hafanyano wengine Abdallah ajo ndo fanywa grass dabo yamboezi kirione sokiri izo ngatingo zamba soti pia yeza boyamboezi kirone sokiri zonde zisongezo Abdallah ikenga wandu wa mbonda warenga mahindini mabwibi wa vayambe shatongeza rendo vanu rika henda bangaranzo Abdallah fanywa grasi kartuelewa hata kartuelewa ye grasi Abdallah ya tusonga ya tuhiba ya hena ngozo tipi mi juzi tikakomo tikaanza ndena mlauli Abdallah Abdul Hassan uwandu wakamniberelia Mwenyezi Mungu wabariki mzima anambia ukaya abweka aho ni kwe permis kunjabo hulaulia Abdallah ngojo bakia abo kensi we nae na izonga muhambiyo ngojo salia ukensi we nae timbinda Mwenyezi Mungu tinja mziana tiziono adama
Esai mwana hangu Sultan Abdullah harolwa haulwa yakajaulwa namna ya uvuka heli Sultan yaulwa tiro hati njia mjino kazi na mwene Sultan shahidi nge hashiri le garnadu ngali dungwa dimboli hata nje wahanduza Sultan nje na mwene Sultan ndudi ndeje idingone mdani pose aleba nuhunuka samati kabjano ne Sultan mba haki ekawe mbaba wewe wende wajaone Sultan yabo Sultan arende ko umwana ikawo lelo haju hanzensi kenzi haju hanzensi rajihe haju hanzensi basauhe haju hanzaze mbiziro hezenje mazije ngemo najwa mboka hatsinzwa wapulwa shehitwa hokati roha namone bahidwa mba hakiwo wewe mbaba wewe yakawende wakahanda one Sultan yabo ngasinati abo kartinati ngenga mshemezi hizo hajiku ni mwambie ni ukaya baada zonaeshi Dar es Salaam ensia ekomorianga mileho pia Komor na sahagma mjiro esa Komor enanti wona mbaba wonde ukoshefu wa he daula wona mzaze wonde makaimu yakao harmwe daula wona mjomba waondo wahu wa dini wakao harmwe daula heze dini pia ani waondo wanazioni wako harmwe daula rawasoma dini ya hatu rawasoma rama teknisien wahu shawonde mjomba wa wanzi wone mwana wa henzi onde marania onda simarania bahiye kumona yenshi juzi na yona aboze janibizo zonti kabatishilio esa yemhuwa he daula mujokarali shanga subutora mbe zezo amana za mhu ya tawalia wandu kazitinkodeni kazitusihwa kazituendelea heheli ya ladimu zendelea baisho hazingara hamvu sha aliwaswali hato ndihare ngamvu no haundi haka mhu wa he daula Komoro akahende saize mbuzari vandelo enge azala Athmani weyazingara edawula ukai yemru okambaba hatu yemru okambaba hayo roma nzao roma ngao zenongomba singo hendele shayabo haina hali yonsi pia yagwentingiyo na mbaba engeze nongonga zendele yao ngawe mzaze nande kaim ulohar mwensi ya Komoro lelo kwa tuzingara zetu ambanaza hao za ukaim amshubutiniza ambe kwa tuzingaraze zetu ambanaza hao za ukaim esa mikaimu abo mimzima ndo wanadamu wao mimzima mindo wandu wao ekanga mikomori mino tablo reka wandu wanza reka wandu kwa janza ekanga mibonze mino tablo reka wandu wanza reka kwa janza shanga mshukutina mbe kaktu zingara lefungulala ali mukaimu ya lizingara sakaimu yekende beti salama yenda arenga izijoka enda zamba uharumale tengwe lamila abo yenda yamba ezala wana beti salama ukane zendo zamba uharumale tengwe lamila shale tengwe la makaimu yue milande yurumishi hao yue milande yambao yue milande honswe mishinzi yue milande irajisao bahiye kawa nwende hata wafikiana ngewandu wajohonda ola mhu ya tawalia enzi nande mhu wa daula shonu kwendo mhu wa he daula uenda warenga zefikira zendo za rumishiho haruma lebangwe la hema kaib la izokarja ishia Sayyid Muhammad Sheikh onde hata wala Komoro harungu anema na nya Sayyid Ibrahima ena mundu haka no ya hima wakema kaib onde hawadunga Sayyid Muhammad Dingoni wakai makaim waundi hawadunga Sayyid Ibrahim Dingoni makaim wadunga Sayyid Muhammad Dingoni watendelwa ni mdahaila jumbeno wananya wadunga wadunga Sayyid Ibrahim Dingoni watendelwa ni Abdurrahman Abwana kwamba nyawashili mbaya hangu na Ahmad na Sheikh Ahmad Damfa hamdeni ama mbaya hangu no wanu wadunga shawana damu wao ekaye makaimu nganzo yatsanganye mirongozi ya hao uwandu ujo ukosanya habazima wambeza mila za hao wambezwe mila yono maslaha wambezwe mila ilazima ifanshe gewa jo aswili wa huwa daula izo kastilelo shabo lelo na mwanadamu tsona maslaha heziliyo yabo shaheshifuha na abo tijao
yabo lelo ngabanzo bende baza abweshi jozalishwa leo bakema bangwe mayili ya hemila nanti na wezo ndabo saiyo utimaka imu izo association ya umazama shaya wezo ndabo yo tinde mila tinde hatizi hao kande hata iwaswili mabangwe mayili lilangilo hula ngabo la opposition na la yezi yabo iyo association bwana amamlo yabo ba tiono juzi hele dire liyo ketio hele alavi ketso banya waswili nizo zika basala 5 minutes ne mabango yao washiha esawa ikoni walabwa reka hanzia za haki reka hanzia tsoza haki shawa ikoni walabwa shaho liho hotu kifulo komon imaka imo wenji watsoho na maslaha izo watende wafanyao wakaure wa magari we debarke koni wenda wamba ikonu kanga sindani baikoni rimwe miliani baikoni abo wandu wao rawalo harmwezi rawalo harmwe opposition shawano wakamjimikisha wero hawenda wenda wamba ikonu kanga sibazima sinani engeti na baikoni wafanya muwa imani waweza wenda waliva shetendo shamila heli kola shiliwa ijo kaze komorwa katilo no ngabo bera mungaro aunne zaheze notabilite yabo udwamana ukosa yabo udwamana kabati yabo bachomu wahenzi shatena kabati ne mzaze wahenzi bachomba wahemasiwa na mzaze ahemasiwa kati upande wa ujomba nande mwalimu wahenzi hajimu hadisa zambabana lelo Vikana Said Muhammad Abdurrahman rahmakumullah alayhi hakahu maswani hakahara Ahmed Abdullah haku Ahmed Abdullah Abdurrahman shafun Said Muhammadi baada hambara Ahmed Abdullah uharmwezi shatena ne faslu ya unashioni Said Muhammad Abdurrahman hakawiyende sayeno wananya no waze wa hahe wadini hehelize ngozalalimu o wakatilo nounu abotsinda borliyo esa o wakatilo nounu mndungu re politiki rahano ra Mwenyezi Mungu yoti haki mndungu favorize pato la nafsia rahano favorize Mwenyezi Mungu yoti haki abotsaiba zembuda remao esa ya ukaya haina namna pia shani wanazioni nyindo karibu mwa Mwenyezi Mungu abwe madhambiri fanyao sira kubaluka msomo sikarja soma ngamyare ngao myakaza uharme madaha hanya esa nyindo karibu na Mwenyezi Mungu wala dimumde Mwenyezi Mungu wala dimuone Mwenyezi Mungu wala dimumdi rongoze wala dimumdi naswi wala dimu haina namna pia shamrejezo harmeli nyala dime kama na Adamu ndo poteleo abutsina bubaliyo shama na Adamu ngurwa azali rahano ra Mwenyezi Mungu mwanadamu utahole pato la hahe rahano ra Mwenyezi Mungu abundo bamwe yekomori endata waswi engesi yekomoro wakati lono kayiti na witiyo ngarengo edo amane yo sonti ese heli batwe yezi na opposition kayiti umze muhadisa wenu walali mlobanga nane opposition kayiti esa enge opposition ngiyo awesh ijoshinde juloka ezi kayiti sheimane cho shinda juloka bana ezi kayiti kabati opposition esa ngamandisho wosoni muwaze mbaye sharifu mbeni na Shawali ikoni na Muhammad Abdul Hamidi kwamba neti kudi abotsi wangu wararu wajibe nuka kwatsuji waneza nobozijiriyo kwa na ushinda wakifie milioni na milioni wanongo nao wamkasitukiri milioni na milioni wangarona ukakweli tijao sheke waudo na Adamu wajamwe Mwenyezi Mungu wambe ukati jao wambe ukati haki wambe ukaze ngozi ngazi ndonayo abo ndo wana Adamu wararu njamba wandu wadunga Mungu wazali pia njazamba kangwa wazali pia shawo ndo wana Adamu washindonesa ukaya yekomori haina hali onsi pia rangami emana namba ukaya kabati opposition engenga opposition vandendata rawaswili
mwenye baraka kajajo kana kangala mwana hangu abaso Muhammad Dahlani akena kangala Muhammad Ali Swalihi no wanwa mdunga wakena kangala hao shenge wanwa ngwambo sabuzingo arambao sabuzingo nganzo bakesa buzo harmensi ya ukaya esanti jani bumbili yezi na opposition wanwa nwajo nambo imahangano mwenye hajo nambo ila hahe mama gyo nambo ila hahe abasiya nambo ila hahe wafanywa kangazima owana wahema siwa watohona masulaha ya hehele masuwa yenda wasulishiwa wakeba mweja wadwamba zima norenda zima noima bazima shakija jo mkinhena mbabano mzima yena mibo mingami opposition agotijao mitika ula oporo nse banunje ngare mzee Muhammad Isa Rambe zinu tijojo kusala oporo sabungono enge embabiyo ikomelea ukaya abokabati opposition yonda hawakatika wanadamu wawe na mndu hakansi mbali izo za monti ezabili onrwanu wanzo mafura heke maji kana ujo uhake maji mafura kana ujo uhake maji nyima leader politique tendera mdungani dingoni ramba sida ula haki ena mdunoze shwalonisho zembwana zifonksione heja nadini tina mapesa banki mjojwa huza plus tina mapesa banki mjojwa huza nyumba tina mapesa banki mjojwa huza lekoti si wakati mimi woza mimi na mzee Muhammad yoye kabaja msango bana tina mapesa banki mjojwa ufanya haina taratibu onsi pia ya chayo kena ukiri esema nema raia ya tiyo emanema raia to fonctionne ewo ngwa fonctionne oje kongela mwe mwanadamu mojwa hima yafanye maandamano hauojwa hima ya rekiyo hauojwa hima ya mbeba nsijawa uja uongwanzo ya dunge garusa mroni sijawa kalina umkini basi katsina mbahima mwanadamu uo ngelazimu uo ekahende mroni shahe na alionsi pia ya unge mkatadipe arune chaiva hanu kena ujwa umkini hayo kena ukiri mafura yoka hake maji wakati lono Mia wabanga mndongozoni nyi wandu zangu wa siasa, nyi wanzani wangu wa siasa, nyi wanahangu wa siasa, uka eritmu ne kauhe, tsenane kauhe, bake na ujua humkini shiha, ukena kangalaha hubu Muhammad Ali Swalihi wena wandu, wauno masula. Mwenye baraka kena kangalaha he, yena wandu, wauno masula. Abasa Muhammad Dahlani kena kangalaha tu, yena wandu, wono masula lekangana likezima nemba biyo ngamhabili hajikuka lekangana likezima abotila wa Komor ngamkawonyereje ifaransa yawe heli na zamba Komor na zingara wanama no wana hanguze nkomiyo ngamurejei bashirafi ngamurejei bu SMS ngamurejei bu Larif ngamurejei bu Sfabana ngamurejei bo mshinda amurejei botosha amurejei bo ateje hone nyinyo nsipie na mbatsi ngo mnyongo hamba mibanu karitsi tayari wala karituzo na maswilaha nyena mzima tokanti jomania mbebanu ngelazimu ngari habilo hajiku ukana mjihunde bamweja na mjihunde bamweja tena na mjihunde bamweja mambezi dzima mndende zidzima runde changement minja twambaza lialawe nja twambezi azalilawe shana to ekwatu ihawa yakanjema eke toka uha yakaezi eke toka uharajo kanansi chawa katilo nonu komolo hamadondwalo o Sahara haina mndulo nambayo atimbo jikaza bei hahe eulo duka na jikaza bei eulo shindo na jikaza bei eulo honze mamjaji kaza bei rashata bulobonzi ju rashata bulobonze wakati lono nswa minuka uhamera Ramadan ngabantu wenji watsojo dofungwa he situation commerciale ijihundobonzi ju yoti haki izo pia na bobatso udwamana na bobatso udwamana kabatima opposition esema opposition ngengao rijo shemeza soonzi roa lobonze roa londani bangari shemezao si lobonze shanar shemeze bazima
narishelmezi zebazima ngamrudinde jei ubahanumze Muhammad Isa ya hamba militari mtume militari sahaba militari technicien ya soma ni shizungu ni shiarabu ni nombo tukaunti pia shan militari ngena fumvuko kana ujoboha ye watani na banu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakati yaka uhajiri makahenda Madina hakaneze janibu hizo zonzi ngabo wandu wakahana zembana za hao watani wa hao ngabo wakahana zembana za hao uwezo wa hao bahii militari yenguana zembana za hahe watani wa hahe yawe mwanadamu mweka hafanya kosa yeka kakata nsawulu alikosa hilo bahii alitashia sama shahoto jauto rushwajao hawakati kwa militari wa mwanza mbadili na Shabani ngaro no Shabani no wanaje wakati lo nono na bonyi wangu mlo faransa mimi mambaye mdu Shabani president Shabani na Shabani mdu azokario juzaka azali azamba wa yeye mwini hajamba nge opposition mwamba mbadili na militari wakati lo nono na opposition wa kweli nge unyumo uhura na wahele jambo kweli nge hobohoni yabo Shabani yemengo mwana magaza wa hobohoni wondo mwaka haza mbadili na military amunganyezo mzee Muhammad Isa zo ya hamba Muhammad Saidi mwana hatu Muhammad Saidi technicien wa hatu Muhammad Saidi dhamana wa hatu rifanye ihsan min surongo haji kwa mjomba hao rifanye ihsan utangaji heweno wananyuho mkosanyi hena militeri zenongozi reje hala hazo babanu kamtingo unika wala wambuka ngari disparese wakamtingo wanika mvu na aboti haki na mreje yane militeri ya rejei o militeri wa hahi Muhammad Saidi urejei o technicien wa haho zenongozi rejei heheli za ladhimu baya bondo ryo ushinda riwane bana banwe mbana ngiyo bonze shaketo ndani esa hondani ngabo uhara hondani ngabo maskini hondani ngabo mavumafikiano awemba na pia ndabonze ekabonze banwe mbana disparese abukabati tena abumina mzee Muhammad ile kanza kakajanza ngarjo henda radu ngo wendowe wawe hila ba msina ushinda mina Muhammad Isa na military na Mbaye Sharifu na Shawalina na Muhammad Abdul Hamid abonge sizo ya hangwa mengo minani abo siwasaka batingene ngo mfukare ya chumuka shaya waurendo watashia ndani waurendo watashia ndo wana wauri washemeli zao ndo wajuhu nane karifauliwa kazi ya wahizajiri noze ndata zimkiniha shambe sebaso jodobira mwe ribafati amba wandalanu wakahana shejihadi jo wako wakahanesha mtume Fatiha enge haizo ngari habilo yao ngamteje ibahana ngamshukuriyo wanadamu wana ngamshukuriyo metre larif haku ndudini shukuriye wanahangu wanzani wangu wahema beja ngwaje ilanga bo beja zimatali ndo banu nande journalist hatu mwana Fatima nishukuriye wana wahema beja nishukuriye na Elarif esa Elarif de lideri mzima kweli haka uharumaze asizi kaja kaufikiri hwandu endao kaja kauwazo kazi landrabu kaja kahazo kaula unafiki shawenda tayazidiriki atahari je yo sedina Omar uharuma wakati yaka uharumu kafiri kabati mbia tuka ujwa umaroba yahima kabati mbia tuka hona umarizo yaka ufanya kabati mbia tuka ujwa umarizo yaka urena shaw wakati umari ya jawhar muslimu tena kabati mbia tuka hona umar zebana zahe za uislamu yazinkamfuata jeza shu yonde heli ya mwanamume na hizo ndio za Elarif so inde mzima waye ni wanaanya malide yende mwanadamu mzima atongeza renda atarilo harmemba penyeza yinu hele jungulo la hahe homhimo hahe heze mbana za hahe aruma uramvu ramali rajitihadi izo ndio rajwanza mkenyonzi banu Elarif fanya dhambi
Isabu mwanadamu. Shaya mwanadamu shujaa ufanya dhambi. Ye mwanadamu watwani ufanya dhambi. Ye mwanadamu mwanombana ufanya dhambi. Yabo yonde kibinadamu. Bahi ngari mdando homage. Yeno wana hahe wana hatu wahe mabeja. Zembana wana wahe mabeja wazifanya. Rango wahe mabeja walo Faransa. Hato wahe mabeja walo Larinyo Tsweli Lobansinae. Hato wahe mabeja walo Mayotte. Hata zensana nsaza huleme. Senegal. Owa Senegal. Owa nawala. Waje fikira njemaila. Nitukufu. Wandu wala wadebake Komoro. Walando wandu wakahenda wahunue. Ezibaza miwiwi za chombewa uharume Komori hatu. Riti hini. Riti dhulumu. Bali ono Abdallah Abdo Hassan hatu ashivani. Ya Komori ya opozisyon paralize. Kabati mdu yakahambabe, kabati mdu yakahambate, kabati yakahamba ibanu isisi heza, shau siku razidendo harma conference de presse. Hawendo harma point de presse. Hawendo harma jao. Razidana uswa madibana. Awari zamba uwo razidana uswa madibana. Wakati wendo mahala njao. Shalelo uwana watu wa hema beja na mmono watsanua uwende Komori. Wende wapuezi songo amba ikonika huna unjilwa. Wawamba ikoninga hujo unjilwa. Tsahula hunjilwa. Mono. Unkazi hunjilwa. Mono. Fumbuni hunjilwa. Mono. Hateje hone henga zakami. Wala wala wane jihadi. Ila adimoana wala. Riwarande homage. Riwabeshele marhaba. Riwazidishe ze jitihadi zao. Na nini enaulo nafikirambi bowana. Bo Fatima wenu wanami. Enaulo nafikirambi. Mwana nyasimu manatumu malibala ndo Farahani. Bo Farahani. Amurumizo bo Farahani. Amurumizo bo Swabaha. Amurumizo bo Shamu. Ngamurumizo bo Sultani. Ngamurumizo bo Fatima Lovani. Ateje honde nyonsi pia. Nyena mbulo namba fikira. Ya mafiti ya hena mananya. Nola mana mshaola ilo bishara ulo. Bo bishara. Nyena mbulo namba fikira mafiti. Ya hena mananya. Na mdisove. Na mdisove mbala nyinde masove wa hatu. Na mdisove zababu za fikira mbizo mzohowe. Mzitowe. Mrudi mfanye preparasyon ya nyumeni. Mjo utongeza tena leda hula mabejalini lengeze. Baba wanduda nini? Shawefo mridunge. Safara abilifo mridunge pia. Wanduda nini? Na wale bekanga mwendo mtsende watano. Nekanga mwendo mtsende 10. Nekanga mwendo mtsende 20. Shale wema na walo amumshukurioni. Amtuambeza washili naona. Manalo walo wana wahema beja washili. Na Hassan Saidi na Nurdini na Alhadi. Izo pia na umahenda. Izo pia na umahenda sur place. Domana babuha wana amtovumba washili. Kao wana watu ofungwa onani hateje honde. Wana ba washili abone zensi pia hateje honde. Enge ketu lazima mdekuraje. Ketu lazima mziye zembana. Ketu lazima lelo mbane dingo. Shana mbane uso. Mrumizo wana nyanyi hakioku mjihonde bazima. Yabo haizo abonda bona kahanzani waswili efaslu ya hoa na hatu wahema beja. Abo efaslu nendo na atimizi. Naam. Faslu nendo na atimizi ngamshukuriyo Bahaji Muhammad Isa ewashiria hatu. Voilà justement yoti ishi alafu tukatani huzise. Ewa. Alalo parce que risha kana harie washili na kwambani wazaliwa wambokana mzeburasha yani nuko kazo hujiria ngazija kwa kaiho yabozi wajiria wonse eskize ngo izo kweli nde maana watu twahilani ndabo waondasha itiso isho kwambani kwa tina mizinga washili kwa tina mizinga yabo eka engewo waka walone mizinga wakahanza wantabisha au wantehilani kwa jajo kwa zifanya shala dhima nishukurie ensi ya washili na zalihaniha. Nishukurie umji wa kwambani esa haina mji bona wefungioni. Haina bahanu bona wefungioni. Ingawa wefungioni bahe washili kwambani na kwambani hulihona zalihaniha. Washilini fanyia geste. Ikawa geste hiyo ndio hetwani hangu. Sina ujua hidi waza. Na wandende na imaudu. Na wandende na yoshao. Na wandende na ujumoshawata. Shainwa nifanyayinu sina ujahidi wa zata usiku wa mwisho hangu. Esa geste na fanyiwayo
no wanama wa washili sukanti ndo mba isimu za wandu no wanahangu wa hewa shili geste mkuu akibwana mkubwa sa hausiku sono delegation ya kansidivu ndondo delegation yini waswili na tishinditira mba wanadamu ka balabakaya wakawaruma daula hakibala balabakaya maraya washiliba wakaya maraya kimila bahi wakaushababi wa unashioni bahi sha watu wa interesa hana politiki waja wanambia ukaya banze habari bo mzee wa hatulika hujilia utangani sarijwe shabwe habanu ukahuja uhamale tanga lahe la mzee wa hatu mwananyaho wasaya awelo la hatu sonzi sheizo rimnikao izo rihambiao ngari hambia ukaya rikahuja ru rende hashiri ukaya ekaitso kaya hizo mambo bonze mambo hizi kirio mambo hizi tsokiri na hizo baadhi ya wanu wazambo hunu zirende hajani ekaucha ndore ngwande gendarmerie ngari hoye honsizo wandu bano nane telefoni yaho yanisize wandu wano ngebidio haina wakatujo hundu convocation yo kangwendo gendarmerie hawakatika weti no ibaze maliza daula weti ndo sha ngwambo hezi jori fai maudu no sha si shababi ngari hoye honsizo wandu wano wankeze telefoni za wanke telefoni hao ya haho wajori para ngari jumja u gendarmerie hosinawe wawashili ufatima ekabo opirizo ngari johe ndo opirizo hosinawe ekabo ndo mahakama ngari johe ndo mahakama hosinawe ekabo utombeliliwa bunduki kutu alukutulilwa hizani shango ulwa hanu banzanze ngari jomjara ale malingo yatululwa sinawe yone manku emindo ni kweli mi mwana mwashili mi hakika mi watwani hamema watwani ya washili shashe pande shanyama hizo washili wankedziro washili ngwania haku bahiyewe ni wandu mwatsambaza zemba na zinura nyimlo mangara ranyimlo ngazija kamrauni radio parwaswili bahano wanadamu obao waonokaya bala kwa jaka hani la katsa shami mndu amba washili osi mimru amba washili osi kamrauni baze ngo washili wani fanya hizo ilo ngilo bangozo harme nafsa moya hangu rija wanahangu wa kwambani ikawa wana wao kabati janibu fulani wala janibu fulani rowa batse mihono rowa re mihono tsingoni rowa baombaini wali kabati mwana yatutondenga jenabi nde haliyo janamba izo ka haina zijo hujiria zirasi nawe haina ujorenda sinawe au iyo kabati uka onyuma wala sha doji mnifu waho hangu wa kwamba awe shukura iyo ngamitekelezwa waja mtseto ngamuhimidio emguyani umba ngamuhimidio lefungu hilo ne lefungu dene no mziro kwamba nina washili wandiha esabanu bachojo kajani bumbili jani bwenzima inivenu shamba ahuja abenge utofa abaha njeona ahuja abenge wala wotaho watopali hani wotindi njeona shande kinyume izo ndizo naeshi lazima nishukurie lefungu hilo hautukufu haku rela washili rela kwamba siba amshukuri yote na no wana wakahundunga dingoni wena mbyoka bakazo gozi lamnya ikudu yabo wendo vira aboro arele gozi longo jotereha lazima ntekeleze ze shukrani mshukurie enama hiyo imana lelo nanja kumuri batsondujo amba hani shatsa mbaja hau hani shatsi fanyajao hau hani shatsi sijawe kati ndele tangana kalansiza no hendo haruma ya dhuhuri no uzungula uharuma zenya fatine zeja si ujirie nafsa moya hangu bo Fatima wanipoze suala esa nafsa moya hangu yo enge ilawa eyo ngiyo namladindi shauhifadhi washilime kwambani wanambia kalima jailo nsijwendale lore ekalla lola kweli rekalola ndabo shamitili rengela kweli nsijwendale lo sifanya no itondi zo mtamano itondi zo tirengwa au ti ulaya au ti swajao tikaja lina wandu wako mshushina na wangalienga mzima tikaja lina wandu wako mshushina na wajua habarenga mzima wao wengi wanazioni watohunda kabawa bamba wao wengi wanazioni watohunda stilo wa rumia wao wengi wanazioni watoshina wandena wili yohamvuni
Zenwezo haina namna pia mwanadamu wakati ya imani ufanya hazi. Enge imani hangu ikafanya hazi upande huo shanga mmarande homage. Ni ubini beshe marahaba tena rensi ya washiri rumji wa kwambani. Na uombea Mungu rihondane na changement yensi ya hatu ikauhe kaenzi ekomori ya hatu ikauhe kaenzi bake imani rango waloni wa basa wa irenga anotage Mwenyezi Mungu aje ile imani yao ije waone zenongozi lo maswani lenongo ya uro haramwe wakati le gari lijo wasuli bahani lirohe bahani yabo hata liwasuli mbeni ya mahame jende Tanzania haulito jajete mrajo urumia leranda runa leranda neyonzi anda kubatonzia ya imani rije morohoni shinderi rije morohoni rifikirize nongozi la ukansi maana yansi dezenongo ndo unono monzi de mbaindo hula mbili ndo shinda denzia ndo mwenje nde maji zanongezo zonsi pia ikaula arimu vake imani ya howana adamwalo neva mana hensi vakene nasila mbosima opposition ribosubutire wamba ukaba nsihaki vansijao vangariko zao haina hali yonsi pia zanongezo ikabili rione ya tartibu amuhabili hajiku si wandurulo bonze nanga mipartan si wandurulo bonze ekalelo daula katushinda afanya l'hôpital ya ushinda irirwaye rirundi Dar es Salaam irirwaye rirundi Bushini irirwaye rirundi Morisi na jusezitwa sonrulo bonze na bunga muhabili hajiku bosoprano amuhabili hajikuwa bosoprano bati paruishi ya fikra na mananyuho wa moka gani na fikra msaha mje mfanye nuptali amuhabili hajiku bo Jibrilu wewe ndo anza kufanya zila rawero wananyu nasi madiaspora rilora ngumaore rilora ngularinyo hata Faransa na riaunienzi ba wakati wo yauninja na rifanya taratibu ya hunda nyumba ya honono nezindu zala di nyumba honono rekanga rifanywa prive je agakani ya Dar es Salaam rekange ko publiki rekange ko jawu shanga mdeje yabora rambe yewe na rifiki yansi hatu banga gasihule wassalamu alaikum. Okay, maraba menji watukufu makaudungayo matoto ya hatu bazila hale wa depase jana ngo onda yabo ke sango jo partage ngejo sketita orteka yabo wakati wa saa tena inshallah ngabjo urisamihi basi si tima cameraman confirmé donc les images ngaz bougeo parce que voilà yabo wakati wa saa tena maraba menji tonton yabo ngabjo na inshallah assalamu alaikum tout le monde.